Sosial, Kungkaran, và nakaliang jong ka district council. Hadir pa kala syuti kung siap. Ila persyak kumnoban pengklan cucu yang ini ki traditional institution ke jongi. Lani yang ini ki yang sosial ka kedar ke jongi. Namar kalapoy ka puan ka I kumba ngila sedang bantuan por. Kabor kita bersnong ka ngila yaki ini sedang di beladap. Kabala sedang macam pendua por. Kabor jong hima. Na sedang berdua por. Denray na kaliang jongi ke district council bata. Nakuha ba nito ipihang iba. Idon kibor bata. Iba ngila sedang berklan ya kabor ikli nong sosial. Kawai kabor bata kaba ke district council kalayo. Bakata kalong manado kirang bakšnong ikli nong sosial baro. Ba ya kajing I permission bansna yang iyeng isam kijungi apo pun sam jong ka 6 schedule tani apo pun sam jong kijaka ki bahap po district council hap ban permission na po district council lengba ki rang basno kani kanang perklan board isu yang rang basno kijungi apa kuno bakin peniat sno peniat tau nang ba kin pupet po renti yang kop saya yang sistem kebaan akabedai ba kandau siap bulsien hijuong ba ka district council ka jude ka custody mo lani ka dompet ya dai ka kandau siap dan mereka baluo ndang apoy ang district council langabat ka IM ko IM jo kala nang support ngalap ba ndon anya district council kabalapan perskem watang yang kot dulir ke joki ko bieto etar. Dan katakan kepada orang kabur ke konsil kadon. Akabede berkendau siap. Andre adin bakal syekti ku siap ilala yang kepada pas yang ketua bil ke bagi orang lanbir. Akaba mentah lengba kan ke bil lasdang ban itu. Bagi sasnai rule lengba dengan tuelang joki isli sosial. Akaba itu idolir. Kani ka ay ngalong bat penskam ya ka igro kombat ando bat siap ka jumi. Namar ba mansua mo baro sikata kirang basnong ito kot to slam ito pata. Ya ko kakot jadi ya tir. Ito dulir. Mereka tu kedulir kamu kan itu hormat ka ba. Kita le siya ibang habat ini. Beliau jumi kali apply loan. Mo na po bang. Kapag kami itu ikut lah dulir orang basnong dulir yang siir pata yang siir. Kimi tu. Dan mereka lembaga ni kebil. Bagi lapas ke polis council ke bagi layo ke jung menjul ulat mentah gini ki dulir baru lah itu tak kita sokar berbiar lah dia dek bang berbiar kebalai kebawai ke an keba nila ada yo ke jung menjul ulat maka kalau ba man kisnong mentah gin hak pendon ya kita di village development council di minister jungi dan ni bapak CRD layarap nakaliang ke jong ilu. Nama hapo si anadi dong ki BEC, oh Village Employment Council tu. Iba penrekam yang ni skim si spas ni. Dan rengi pat disnai ingin snai di Village Development Council. Nama ka Sarkar India lembaga Ministry of Panstirat. Kajubo man kapon. Kajuong yang Sarkar ba kuat ban pengklan yang kita grassroots governance. Kebamut yang dorbas nong kijungi yang dorban lima kijungi kam tam dorbas nong bagi buat pada taka fund kebagin ai yang baga 15 finance commission kadiban lek hadu grassroots kebut hadu ki dorbas nong kijungi dena taka daw nakaliang kijungi ngiladu yang kini skim labun pun sedang namar bagi don yang kini village development council dena taka daw lembaga ni gebil bertangin habat suna lembaga snong kenang ba kafan kabayo sa Central Ministry lemba ka 15 Finance Commission let's say kim sawan direct haki ni village development council ini gi baka sikuat manya tu ibi manya share berarti mga yo ini labu manya kendu berarti